nawna seli jahabi. Assalamu alaikum warahmatullah. Eɗen salmina nokku ka wonɗo. Hande le 24 novembre 2023. Siko ɗum Allah muyi en aray sendoten yoga e toɓɓe ka ɗerol ɗo ɗi goto kala men yo wawa ɓeydade ka gurdam muɗum. Voilà, partager le live et mettez le cœur. Yewtere nde marɗen nde hande ɓe isnillah, partager le live ko boni kon nandintintako nandintintako e ko moƴƴi ko. Oui. Partagez le live. Qui est là? Pardon, jetten bone. Mana bone on no wawi nandintinade ko moƴƴi ko yurmete. Bone on kono ko ɓuri hewde kon ko moƴƴi kon wawata nandintinade original on, authentique o, hunden moƴƴere mayre on wawata nandintinade ko boni ko bonnata. Partagez le live, mettez le cœur, on va bientôt commencer. No wodi piiji ka hoore leydi ɗo si a yawali ɗi faamude, a reway e tampereji moƴƴa si heɓanaɗi hakkille. Kono si tawi Allah okkorima faamugol ɗi ka arande laawol, ko ɓuri hewde kon hiɗa wawi daɗude sonja majji. Partagez le live, vous êtes sur la page de Nawna Selli. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ko no falle wiwde ɗo, yimɓe bomɓe ɓen hiɓe nandintino ko ɓuri hewde kon nde ɓe wonta yimɓe moƴƴuɓe ma yimɓe yurmeteɓe. Ko ɗum ɗo jamfoto neɗɗo tawɗo ko o nani wo ma ko o yi wo imo hooli. Merci El Hadji Bari, salamu aleykum. Ɗum ɗo woni jamfaka. Mi fillito bone on ma bonɗo on himo wawi nandintinade moƴƴo yurmeteɗo. Ka jamfagol on moƴƴo tawɗo kañum wawata nandintinade bonɗo. Andi ko ɓuri hewde kon si goɗɗo himo moƴƴi himo yurme tawti ɗon pinal ala, faamu ala, rewaɗi mum ala, ko wiyete ko des expériences, ko ɓuri hewde kon o sikkay ko o woni kon ko ɗum o yawoni. ɓayi o haalay gonga, sikka o haalay gonga. ɓayi o jamfotako, o sikkay si goɗɗo wondi yeeso makko on jamfotako. Diallo Issa, merci El Hadji Bari, partagez le live. Vous êtes sur la page de Nawna Selli Thérapie. Merci beaucoup. Donc aray ka haqiqa tuma kala yiwɗa goɗɗo o feeñanima bonɗo, andu konko o feeñanma ɗon ko ɗum o woni, hoolo ɗum kadi.
mi annda si nde yewtere ɗo faamike. Mana bonɗo on no mari copie, mais moƴƴo on alaa copie. Mana bonɗo no mari copie. Ɗum wiyete naafigi, faasigi, fek. Hiɓe mari copie, ɓe mari ko nandolla. Moƴƴo on alaa nandolla. Moƴƴo on waawataa nandintinaade bonɗo. O alanaa nden ƴoyre, o alanaa ngal gandal, o alaa nafoore e muɗum kadi. ɓay neɗɗo on ko amma himo moƴƴi ma o moƴƴa, ɓe o wata nandintinaade. ɗon haray bonko boni kon no waawi nandintinaade ko moƴƴi e ko yurmete. Kon ɗum waɗi ɓe waɗayno ɗo. ɓay kamɓe on bonɗo on waawataa nafude bonɗo, kono bonɗon no anndi moƴƴo on no waawi mo nafude. Bonɗon no anndi himo waawi nafitorde moƴƴuɓe ɓe. O waawataa noon nafitorde moƴƴuɓe ɓe si o feeñaniiɓe ko o bonɗo. Allah yewtii hen ɗum ɗo ka Qur'an. Nde Iblisa wonno bonɗo ka hodugol Adam alayhi salatu wassalam e sonnaaji mum on ko laaɓuɗo reedu, ko moƴƴuɗo, ko yiɗanɗo ɓe, ko ɗon o yaltiti. Janfiiɗo ma on ko honno o yaltitiram, ɗaynuɗo ma on o yaltitande moƴƴunde, yaltitande hoolaare. Ko ɗum waɗi yimɓe Allah okkori yaajeende gandal, kamɓe wonaa mo ɓe huti on ɓe huli, ko mo ɓe hooli on. Wonaa bonɗo ɓe huli, ko moƴƴuɗo on ɓe huli, haa ɓe annda si tawii ko kanko noon ma wonaa. Amma yimɓe ɗaaniiɓe ɓen ko bonɗo on ɓe huli. Ko bandiijo on ɓe huli, ko yaroowo on ɓe huli, ko fiimoowo on ɓe huli. Bal moƴƴuɗo on ko ɓe yawɓe halfinoyon ɗon. Merci Fatou Sara. Partagez le live. Merci Thierno Youssouf. Thank you my brother. Donc haray o aduna mo wonɗen e muɗum hannde himo waywan gesa iramba ko fettata bombo ɗe min ekkito andugol ko honɗum woni bombre. David Parmer ɗen fatiyamsi ekkito andugol ko en gesa iramba piiji fettay ɗi wonɗa e jinnude. Kala faljire nde waɗɗa ɗon a yehi ka artata. Sika ka cellal ma faljuɗa, c'est terminé. Sika ka bange ɗaɓɓere ma jawdi faljuɗa, c'est fini. Sika ka bange dewgal couple faljuɗa, c'est fini. Hawrondirɗa e neɗɗo yaltituɗo yaltitande moƴƴere, hara ko bonɗo a yehi. Lutti sa yalta e me a yehi. Merci Fatou Dingaay. Donc aray ko boni kon hino nandintino ko moƴƴi e ko yurmete, kono ko moƴƴi kon wawata nandintinaade ko boni. Donc haray ɗum ɗo hollima kala feeñanɗoma bonɗo
woni farilla e hoore ma nde hoolotoɗa kon ko holluma ɗon o nandintinaaki par ce que kam moƴƴi toon nandintinte seede muɗum a yiyata kanŋe hino pentira hino mawla goɗɗum a yiyata ɗum a yiyata jamarre hino lesa mawla goɗɗum a yiyata kono hiɗa yiya jandi pentirani pentir kanŋe ɓe jalbina moƴƴa fii hombo ɗum waɗana fii moƴƴuɓe ɓe fii hombo ɗum waɗana fii kanŋe par ce que ɗum ɗon ƴettete joni jillidire e kanŋe ɗen ko sendidirta ɗum ɗon e kanŋe ɗen ko neɗɗo yaajuɗo faamu ara na neɗɗo ñaamowo na wiyoɓe maaki mi jaɓi meɗen ɗofti na on sendidirta ɗum ko sendidirta ɗum ko neɗɗo taskotoɗo haqqilowo wona neɗɗo ñaamowo huɗo si sila on si janɗe ɗen jillidirama e kanŋe ɗen wona neɗɗo ɗoftiɗo wi o bana adama samina atana ko duwa feƴƴude hakkunde ma e Allah nden ɗoftare duwa ka feƴƴude hakkunde ma e bana adama wota hoolo hay hunde a ƴewitaaki wota siñu hay hunde a janngaani wota jaɓu mbuuɗi a kontaani a ndaaraani donc haray en yii ka biiniri lesa waɗa jaama en yii ka biiniri lesa waɗa kaaƴe labbaɗe sattuɗe piri waɗa yiyata ka jamarre lesa yaltina yaltitande biiniri a yiyata donc haqiqa merci Chérif Kounda merci Bachir Diallo ça ce sont des termes thérapeutiques ɗeɗo ko yewtereji wiyete ko dikka wona waaju ayi buy aray ka base hikka ko base waaju na waaju won ɗo wono faala waaju biro en no ton mawɓen no ton ceernoɓen no ton ɓen no andi ko honɗum woni a yiiɗa nanugol ɓe andi no ne'iraɗa non ɓe andi ko a ɗuɗɗo waɗaji donc ko ɓe ñoomi tawi biri ko faalɗa nande ko yaara to andu noon aduna o no wayi a wonɗo jendude e toni ngayka wonɗa jendude e mum hiɗa hatojini e uddutugol gite maɗe hiɗa hatojini e daarangol hoore ma wona ɗum sa yani kan ngayka a yawata ƴawde ɓay woɓɓe aditikoye ma ɓenno ley toon sa hewti ko ley ɓe naɓay ma ka danka merci David Barma partage le live maintenant donc yittude yewtere men nden ko ɗum waɗi nde ɗo yewtere ko ɓayi bomɓe buy noka diinaji merci Moustapha Diallo bomɓe buy no kaddi kon ɗum waɗi yiɓe ka diinaji yiɓe mbaadini baadi diina ko ɓayi wallahi diinaji ɗin fof ko aduna ɗo diinaji ɗin fof ko aduna ɗo no añi ko boni ko ɗum wi diina ko nde tawata diina kan no noddude e ko moƴƴi no raɗade yimɓe ɓen e ko boni ko ɗum addata yimɓe ɓe donc wota nanu diina yiya aljanna wota nanu goɗɗo no tuttude yewtireji diina inna a yii malaikaji ko honɗum woni addude yimɓe ɓen ka dewle
ko ɓay dewle ɗen koko moƴƴo di ko wona dewgal ko miɗa jomba ko teddungal miɗa jombi ko teddungal ko ɗum addude toon bomɓe ɓe way koko moƴƴi wattane yiila e ɗaɓɓere jawdi koko moƴƴi ɗaɓɓirgol jawdi halal koko moƴƴi donc bomɓe ɓen tawɓe kamɓe no ɗaɓɓirde jawdi kan laawol nano hawgugol dimu maɓɓe ɓe waawi nandintinaade neɗɗo ɗoftiiɗo ɓay ko ɗum jannaɗaa ka diina ma ko ɗum jannaɗaa ka neydi ma ko ya won neɗɗo ɗoftiiɗo donc kala mo yiɗaa no ɗoftii a yejjitii goɗɗo no wawi ɗoftinkinaade ma a anndaa goɗɗo no wawi ɗoftinkinaade yara ɓe tawte ka ɗaɓɓere ma jawdi merci wayjisto ɓe halka fiima no ngaray wonɓe ɓen ka kasoji ɓen ko kasoji ɓanndu yanko woni e mum ɓe yaltay ko neeɓa kono an e min ma wawɓe o an e min hiɗen e kasoji hakkille yanko hiɗen e kasoji hoolaare ko ɗi kasoji ɗo ɓuri hulɓinaade c'est-à-dire tu es un prisonnier libre andi an anda hiɗa soka amma o nangaɗo naada ka kaso les maisons d'arrêt mandat de dépôt fawa e makko o naɓa no yirɗa noon windama mandat de dépôt tel jour windoyte kadi sorti wano noon kono angon c'est à dire a anda ka fuɗɗi a anda ko on to ha ɗoyta a anda ko homɓe e soriraɓe ma hoolina nden fenade a anda ko honto nde haɗata ka taniraɓe ma c'est vaste parce que tu es un prisonnier libre. Merci Pita Timbi. Donc haray hay hunde bona e ma hay hunde sa décidi sa suɓike hande sansugol gurdam maɗa be isnillahi ɗa wondi Allah ɓe change kono noon ɗon on o waɗantama par ce que na a kullum na a leggal na a ferlu no woodi ko jonnuma ko jonnali ɗiɗa piiji suɓande ko an suɓotomo kanko Allah ko an suɓoto nanoma ñaam na kanko waɗnay ma ɗum sa suɓike nano ko ɗon o addirta relation ji maɗi arsikeji maɗi ko ɗon o addirta ɗi ta sikku siɗa wadde adultery prostitution abus de confiance escroquerie ko seytane wonma arskude la seytane ala ko jonne wala hay hunde ko Allah wonma arsukude ka diileer yagal ma c'est lui ko kanko wonma arsukude ka prostitution ma o kanko wonma arsukude ka penale ma escroquerie ka maraboutage ma ka arnaque ma ka mbileyaki c'est lui qui te donne l'argent fi honno ko sengo nano suɓiɗa yimo fodi kanko arsikete donc sa suɓike ka bimbi ɗo sansugol laawol arta ñaamo o artira e ɗon kadi arsikeji ɗi ko ton kadi o addirta
donc ta sikku siɗa e ɗin ɗon laawi aɗa waka juulude non ta sikku siɗa e ɗin ɗon laawi sa jangi qur'ana aray arsike ma on sattay no o kankon ma arskude ko ton noon hato jinɗa e makko fi yaltugol na wonde siɗa toon hiɗa woɗɗi Allah no hiɗa ɓatti Allah oɗon noon ɓurɗa ɓattade Allah tentini wonɓe toon ɓen tawata jaɓali nandintinago par ce que nandintiniɓe ɓe yaltata les hypocrites ne vont jamais s'en sortir siɗa ka nder niwre hiɗa jaɓi ka nder niwre wonɗa a woɗɗa ndayku mais siɗa ka nder niwre ɗa ƴetti peinture ko jalbi wuji e ma a yaltata aduna. Merci Douga est là-bas. Merci ma famille partagée là. Donc haray wi ko boni kon hino nandintino ko moƴƴi e ko yurmete kono ko moƴƴi kon wawata nandintinade haray kala feññinanɗoma ngayngu kala feññinanɗoma bone kala mo feeñi e muɗum yiwɗa laaɓi pos ko bonɗo hoolo wawata nandintinade moƴƴon wawata nandintinade sa ari ɗon e wigol foye no gasa miɗa sikki miɗa miiji mi anda sofaade no arde ko ɗum ɓenta linsere boɗere nde le drapeau rouge ça s'est mal fait c'est parce que sa wondi e goɗɗo siɗa gollude e goɗɗo siɗa huwodirde e goɗɗo siɗa kafide e goɗɗo c'est à dire masque on kenen o yanay suddare nde o suddoto nde wonɗo nde yanay konngol ko woni kon kenen konngol ngol aray fop konngol ngol ngol aray wonki maki inna ya un danger nambar wiya foin wonki maki nginne ɗo moƴƴa wiya foin ko pati makko arta kawo makko na ko hunde kaare o moni o piyata police o nawno nawnare o ñamata soɓe o yata ka kabine o ñaama ida jangi ɓuri Allah ida jangi ɓuri nelaɗo ida jangi ɓuri le scientiste. Merci Diallo Amadou Sadio le grand, merci beaucoup. Merci Hafza, merci Moubarak. Pour lui être drapeau rouge. O feñande ñande ko. Si o feeñanima jaɓu ko feeñi ko partagez le live partagez qui est là encore voilà merci Gabet pour mes co-fathers. hoolo mo o falja ko o waɗi ɗon ko na faljere hoolo mo ko kanko yiwɗa ɗon konko o yewti ɗon ko ɗum tigiri haalne ɗo hunde wotere ko sanga yimɓe ɓe moni
ɓe yaltinta ko ɓe woni ko. O falja haa so moni no konko o moni o waɗi ɗon ko kanko. Merci Hafsa, merci Mamadou Billo Diallo. Donc may partagez le live, mettez le cœur. Mi fillito bonɗon ko boni kan hino waawi nandintinagol ko moƴƴi e ko yurmete, kono moƴƴuɗon wawata nandintinade bonɗo janfotoɗo. Haray noon so tawi mo sikkunoɗa no moƴƴi ɓay ko sikke woni no diina ma, goɗɗo yima o miɗa sikke, mi yiɗa wi'ude, mi anda ko konngudi maande neɗɗon no ɗaani himo e diina ɗoyngol sikke. Joni hiɗon e nder suudu yimɓe ɗiɗo no yeddotirde, o yawi ndiyan nan no yaawde, o yawi ndiyan nan ala yaawde, joɗaale mi ande anda nende ndiyan welde jelaade konto ɓe wiɗan arde, kaga kammu ɓe wiɗa arde kaga leydi i wo ka yaasi, hakkunde ka wonɗa ɗon e ka yaasi ko kilo jelu. A jolka a wata immade yalta o wiiɗo ndiyan nan no arde no gasa ko ndungu o wayri ka yaasi, o wiiɗo ndiyan nan arde no gasa ko ceeɗu o wayri ton. Si an a yalti a yittota ko nder ton aduna par ce que andi ko dambi ɗiɗi won ton, ko beyi ɗiɗi woni yeddotirde ka nder suudu. Sa yalti ka yaasi an a yiya ɗiɗi ɗi kala, a faamay kenen ko ndungu, kenen ko ceeɗu, kenen ko setto, kenen ko dambi. Anday piiji goo no woodi wurinna ko tawata nano saajude ala saajude, black and white no mbawdi no moƴƴa no rawna kamɓe ɓe annda goɗɗum goo no woodi. An hiɗa jooɗi ka nder suudu ton jooɗina jiɓike a jiɓike on ɓeena wiiɗum da ɓeena kadi wiiɗum da oɗa holliɗo hollallan kenen himo welti kenen kadi hollallan himo mooni so faade taw kala yaltuɗo ka nder suudu wartata ɗum. Hino yaltina woɓɓe gandal, hino yaltina woɓɓe adineede, menen ko adineede yaltini men nder ton. Min yelaaki ruttagol e ñaamugol huɗo e wullitagol e ŋaañagol ka feɗɗa e sooɗagol e ɓaawo ndiyam. Min yelaaki ɗan gurdal ngannde kadi hulugol fenaande, yanganagol aywe mum lampu gerto, wuurugol ngurdam sikke e kulol e ande waapunde, wondugol e aywe mum, añugol hoore mum, naafiɗan kaako. Woɓɓe no yalta ka nder suudu ton sabu goɗɗo janfike ɓe sota ka fenêtre. Woɓɓe no yalta sabu hiɓe nanga piya haa ŋaɗi. Ɓen ɗiɗo wonɓe wiide ndiyan no saajiɗa ala, si ɓe nanngima woɓɓe ka dewgal, woɓɓe ka politique, woɓɓe ka ɗaɓɓere jawdi, woɓɓe ka enɗan, woɓɓe ka weldiiki, si ɓe nanngima ɓen ɗiɗo kay mo yanda e junngo mo si yaltinima ko woni kon, par ce que ɓenne ɗo ko woni ɓe nandintinaade, hiɓe nandintinaade hiɓe moƴƴi hiɓe yurme, ɓay ko ɗum ne'iraɗa. Da moƴƴiɗa yurme. Sa fottay e moƴƴuɓe ɓen a yaltay ka boîte, sa wonay an moƴƴo a yaltay.
si a yalti nder ton a yiltitotako ton aduna an e goto on yeddotirta aduna kawra le mo inni no rawna innayi no rawni peñ a fotti ko no ɓawri mbir feƴƴa haajima o wiya no rawni wiya no ɓawri galaɗi makko ɗin tufe a jaɓata hande kadi leddede e hoore joogo jaaɓa may suudu mawnintinaari cuuɗi bewre ɗon hara toɓɓere men ɗimmere nden ko ɓuri heewde kon sa ari ka hoore leydi ɗo a gorko a debbo haray no jibinandem no arduɗa non ka aduna ɗo haray newanaakima ka arande laawol nde wawata faamude fi jawdi ma nde wawata faamude fi laamu tout c'est naturel kono noon no newanima Allah no waɗi e ma taaga nde janngata ɗum ɗon c'est naturel ko ɗum waɗi si wawuɗa muynude haala no muynuɗa ko ɗum waɗi si wawuɗa nanude yewtere quartier ka wonɗa ɗon ko gandal ko ɗum waɗi si wawuɗa ekkitagol welo seppugol dogugol voilà kono noon a heɓidaka e newana e taaga a heɓidaka e taaga tawgol no newanima ɗaɓɓugol jawdi ma ɗaɓɓugol laamu ko newanima kon ka arande laawol ko gandal ndaari no ɓe suuɗirma ngal gandal ɗo par ce que hino ko newi ko ɗum waɗi si Allah attori ka qur'ana ikra ko ɗum waɗi sa soodi téléphone heɓe windi ɗo honno o téléphone gollirta janngo kaydi ngunno ɗon usual manuel no ɗon sa soodi otowal a taway kaydi ndinno to sa soodi suudu kaydi ndinno to sa soodi lekki ka pharmacie kaydi ndinno ɗon ko ɗum Allah yewtunoma ka arande laawol ikra janngo ɗaɓɓere jawdi newanaaki ma c'est pas naturel awa ɗum arata naata e ma naafi bemma no ɗaɓɓude jawdi o pankada woni ɗaɓɓowo jawdi noon janngu taw joni noon ko jawdi faalaɗa o inni noon janngam fi jawdi no woodi ɗaɓɓuɓe jawdi aditiiɓe ma wonɓe expert dans le domaine ɓen no windi defte walde ɓen no jannude fii ɗum ɓen no gollude ɗum janngu fii ɗum ko laamu faalaɗa no woodi laamiiɓe laami no woodi hay juuɗi laamu no woodi jannguɓe batiiɓe laamu janngi fii mum heɓi expérience ɗi waɗi defte wallin ma hanno jannude fii mum janngu fii politique wiiɗa minen mari jaadi kala men jannga minen laami kala men jannga wona an ko yitirɗo ɓaawa ma yurum wona an rondiɗo dolle jawdiɗa mantorade a jannga na an ko wonɗoma gollande ma naatuɗo ko entreprise ma kafduɗo e ma golle ko on mari probléme on ɗon noon Allah okkurimo soñja aduna hiɗa ukki e ɗaɓɓere doole hiɗa mantorde an a jannga wona ande wona ko annduɗon a jannga anndi janngol kadi no sirte ko faamude si innama janngugol ko janngugol fii nden huunde
na waaw yawugol winda inde mum waawa janngude journal waawa haalde ɗenngal goɗɗo wona yewteede ɗum buy anndi gandal mo waawi windude inde makko nde mo waawi windude inde goɗɗo mo waawi haalde haala goɗɗo naangal gandal ɗum ko gandal kono naangal wona yewteede ko honɗum faalaɗaa min ko aventure mi faala a janngi fi aventure no woodi waɗuɓe ɗum haa windi defte a janngi fi mum mi jannga kono hiɗa mantorde an ko a vrai aventure a jannga an wona anndi ko wonɗo huwondirde ma mari probléme non ko tewgal mi faala a janngi fi tewgal ɗum yani ɓe ɗum koko janngante a janngaali fiimo few an a soddiiɗo iɗa yawde kam woodi ma a janngi fi dewgal wona onon jombindirɓe ɓe mari probléme ay ɓe musidalji ɗiɗi ɓattondirɗi ka gorko on ka futu ɓe ɓattondirɓe okkiniri o ɓe heɓi golle par ce que arande laawol taw bugagol o ƴettay ɗon 6 mois ara laataake lebbi 6 no ñaameɗe woko fiyo no fi bugal e goɗɗo si ekkitaaki oto o naati nder ton fof ko habbi ko accident si ɓikkoye heɓama ɗon ɓikkoye heɓama fi police fi kaso si bugagol woni piiɗo landataake si kunko piiray kum ha kummaaji ko remugol faalaɗa wadde minen maɗa min ari ko remeɓe ɓen janngu fii ɗum a yawitigoye meɓe jannguno fii mum ɓe jannguno ɓe anndi ndiɗo leydi ko kaaba moƴƴata ɗon ndiɗo leydi ko bantara moƴƴata ɗo ndiɗo leydi ko maaro moƴƴata ɗo ndiɗo awdi ko ndiɗo yaawi ndiɗo yaawa koyɗo kulloy ko ni haɓirte ɗum ɗo ko ni oɗo ñaamete ko ni marirte ka yiyano beembe ɗen ka mon ka yiyano ɓe ufa pute ɓe jangu ka yiyano ɓe gollitira engrais ko an wi ɓe janga ɓe jang gandal wona o cooko caaka tappugol ɗenɗe bungalngol yimɓe mantanagol yimɓe na ɗum wonde yewde photo uji e korto non c'est pas ça c'est la pratique donc haray sa yi poobo heɓama ndaargo moƴƴa a taway o arda e taaga ɗaɓɓugol jawdi o arda e taaga ɗaɓɓugol doole kono a taway mo taagana janngugol mana o yiiɗa waɗa o ñembay ko ayi ganno mo jonna gandal mo jonna hakkil janngu a anndi kala ko woni yahande si o jannganaani huunde nden o yooloto o yoolora o yooloto o yoolora no ngaray mi annda an on ko honɗum faalaɗa kono ta yawito konko faalaɗa ɗon no hatto jini e gandal sa naati e njulagol a janngaali fi njulayaaga ko an ɓe njulorta njulaaɓe ɓe njulortoma an na fi mbuuɗi maa ɗin de ko an ɓe inni ɓe njulorta mbuuɗi maa ɗin kan nin ɗo yehi sa naati e dewgal a janngaali fi dewgal ko dewgal kabine maakiti suturala ko ñande wo ko ñaawooji kala ko naatuɗa e mum a waɗaali ko Allah yamirma kon ikra ko heɓuɗa to wo ko an ɗaɓɓi donc haray noon na ya sikko haray goɗɗum bonima goɗɗum laawiga non ko jikkuji marɗa ɗi ne'iraɗa ɗi hato jinɗa sansugol seeɗa tu hunde bonaɗo
iɗa mari jikkuji ɗi wonɗa e jikkinorde ɗi hooliɗa ko ɗin hato jinɗa waylude ko ɗum waɗi waɗugo thérapie no moƴƴi ko jikkuji kesi hato jinɗa jikkinorgol ɗin ɗon lontoɗiya kiɗɗi ko fof no ko temmeje kerbeje nokka nder wonkimma ko ɗen hato jini e ñawndede ko hoolareji seeɗaji tun hato jini e ƴewitede hoolareji ka diina ka aadaji ka hoolareji gon ton ko ɗin tun hato jinɗa ƴewitagol seeɗa partagez le live et mettez le cœur. Hay hunde bona e ɓandu ma ɗum hunde bona e dewgal ma ngal hunde bona e diina ma ka hunde bona e ɗaɓɓere ma jawdi nde a wonda ɗo hannde eɗa wawi changede none e jikkuji none no wuuriɗa noon automatiquement ça change tout nan aray kalannoɗo yewtere men en ƴettawi honɗum noon woni solution ji ɗi ko ɗum yaltirgal ngal honno bana adama wawata yaltirde ɗum ɗon partagez, mettez le cœur, nous sommes ensemble, vous êtes sur la page de Nawna Selli. Haray solution ngara noon banade mon no doit famde ko wiyete ko miijo dans la spiritualité koko yahata ko arata miijo aray yahay ko ɗin ɗon woni miijoji hisuɗi a yi miijo aray yehi ko miijo noon so ande les émotions ko bani adama so'ata weltagol monagol sikkitagol aanugol so'ugo aray yahay aray ɗiɗin yaha ko naturel ko non doyira kono si ari yahaali wala ko nawnare ɗin ko duwaɗi ñawndede ari yahaali faites attention no fillitade ɗon yahaali sino fillitade yahaali sa yi noon yahaali ta sikko ko kañum ronki yahude ko temmeje wonde ɗen ka wonkimma diina ko jannaɗa hoolareji rewaɗi e mum expérience ji ko ɗin jogiti miijo ngo ko ɗin jogiti so ande nde ko ɗum ɗon noon duwaɗa ñawndade inna ko jinna ko ñanne ko batte juuɗe ko gere fof ko beppal sa maɗɗi keɗi konnguɗi ɗo no woodi jooɗiɓe habbi ma sa hewti ɗon ɓe regilte ko e majjere ma nden ɓe wuuri ko e kulol ma ngol ɓe wuuri ko e nawnare ma nden ɓe wuuri ko ɗum woni haqiqa o ko nawnare wonduɗa nawnare ko haɗi kon miijo ngo ɓaawo ngol arde ngo yaha miijo keso arta ko nawnare nden jogii miijo ngon miijo joni noon ngon miijo ɓay ngo yahaali ko ɓay hingo yarnede par ce que si ngo yarnama to ngo yahata par ce que ka thérapie ko ɓe banadama on anda miijo wona hay hunde sona miijo nafata lorrata wona hay hunde sona miijo sa jaɓi ko miijo tun yahay mais sa ittingo sa itti miijo ngo kango woni ɗon a watti miijo ngon dollokke mana a fuɗɗike firude miijo ngon l'interprétation des illusions des cauchemars a fuɗɗike ngo firude a fuɗɗike yarnude miijo ngo a fuɗɗike yarnirde miijo ngo ma ngo diina maka
needi maandi hoolaare maandi ɓay non koɗo on ittama ko o koɗo o yahata a luwanaymo joni suudu. Joni noon si o luwanama suudu ka nder hoore ma himo nder ton woɓɓe innamo jinna wi kanko noon himo mari wondiɗo wiyeteɗo so'ande a miijoto tun so'a ko ɗum waɗa yeeɗo joni gorko so faalama bugagol o heɓali mo wawi yawde ka nder hoore makko. Awra on wawata andude o fenanayi woni awra newre makko nde yoni ko trompa awra makko, c'est ça. O gollitir miijo ngon o addingo ka o heɓa nafoore ma ka o lorra hoore, mais amma miijo ngon miijo haɓetaake, dardetaake, raɗetaake. Sa jaɓi ko miijo wonay ka flou, c'est-à-dire aray yaha ka naturel, mais ka changeɗa position on automatiquement luway joni chambre ka nder hoore ma. Woɓɓe wiya ɗum jinna, woɓɓe wiya ɗum ñanne. Joni noon si tawi ɗiɗo ɗiɗi ɗi ari miijo so'ande ɗi ñiiɓi e nder banadama ɗi ala yahude ko kanji tun woni fillitade ka nder gurdam makko, haray ka thérapie o kontama bani adama nawnuɗo hato jinɗo e ñawdirede ko wiyete kon thérapie cognitive. Si wona ɗum bana adama on neeɓay tooñude yimɓe, accirni a neeɓi tooñude yimɓe ɓe. A tooñi yimɓe ɓen ha a sanji hay Allah ma on a ƴetti Allah fenani. Oye no wonɗa tororade noon Allah no holli an Allah ma on o anda ko jokkuma. Ndaar tun ko wonɗa yewde Allah ma on, ndaar no wonɗa moccitorade. A holli fayda Allah ma on o tiiɗa. Seytanoji ɗin no ɓuri mo doole, o anda ko jokkuma, an Allah ma on anda ayɓe ma ɓen. A changino hay Allah. Ko ɗum Allah wiyata taw waɗan ɗiɗo. Taw waɗan ɗiɗo par ce que ko min tun woodi. Sa waɗiran ɗiɗo ara a créyi goɗɗum, kono noon ko woodinɗa ɗon woodete ka gurdama. Joni woni tati: miijo, so'ande, Allah fenande, woni tati e nder hoore wotere. Nden neɓay luuɓede. Mais si ɓe luuɓadema wotta jaɓu few ɓay ɗum ɗon min mi ala feere ko anji ɓandu ma ɗo, ɓe ɗeɗɗe ɗo ma ɓe ñoƴƴa ɗo, ay ɗo ko satti wo ko satti moƴƴo mon ta jaɓo ñoƴƴa ɗum, ta jaɓa junngo makko kon fawo ɗum. Ngani ndin e ɓandu ndun ko ɗon kuranji ɗin rewata. Donc haray on tuma noon si tawi neɗɗon o wawali faamude ko miijo, so'ande, Allah fenani, ko ɗum ɓen ɗon tato luwi chambre ka nder hoore makko, automatiquement o fuɗɗoto ɗi hoolade. En wi'ay ka thérapie fenande wootere pooɗay fenande ɗimmere. Oui, sa feni a fenitay kadi, a fenitay kadi ko sans fin. Sa hoolike fenande nden ɗon kadi pooɗay musiɗɗo muɗum, musiɗɗo muɗum, musiɗɗo muɗum. Si a jaɓi gonga woota, kanɗon kadi pooɗay gonga go, kanɗon kadi pooɗay ko ɗum ɗo wiyete jahannama e aljanna. Ko laawi, ko laawi. Watta ñiila koye laawi on ɗum wonɗa doginde miijoji maɗi. Joni noon si ɗi woni ton, si feƴƴi balɗe 40 haray hande kadi ɗi tutike, wonti nawnare few. Si ɗi tutike hande kadi
ɗi waaway turnude ko wiyete ko mbodo film ka nder hoore ma ko ɗum wiyete koyɗi fuɗɗoto kisan turnude anndiɗa ko miijoji mais ɗum ɗo yonata hannde kadi hunde be ko ɓeydoto ɗum hunde ala ka hoore leydi ɗo sona ko ɓeydoto ɗum ha ñande lanɗe ko ɗum waɗi a wayrayno iɗa addi ñaariri wotur ka ma yiwe aɗi woni ɗi sappo iɗa addi mbeewa wonoyi kula iɗa addi sonnajo goto pet kama dolle ɓiɓɓe iɗa soodi carton ɗiɗi tati naadi ka boutique ma o awdi boutique go piiji ɗin fof ko ɓeydoto ɗum ete awdi piiji monɗi wona ko moƴƴi fenande wotere pooɗay fenande ɗimmere joni noon fenande nde hoolinoɗa nden miijo a jaɓaali yaha a changi miijo ngo e wiima ka nder thérapie miijo aray yaha so hande aray yaha ɗum ɗo c'est naturel kono noon ko si a jaɓi ko miijo si ari ayni no ɗum ɗo hane namere ɗum ɗo be voilà mina awa il faut wernama ko ɗo on ari acce mina ɗo e nder leer ɗiɗi leer tati min feƴƴay woni a weƴƴitanimo danke a ɓanni ñamete hakkille makko yahay joni e bugagol kadi ma e hoɗugol par ce que ko mbo angi ɗum a fuɗɗike wiide ko soroma ko bappa ma ko konɗum wennawe min hewti ɗum haray woɓɓe noon kadi ɗi miijoji ɗo si ɗi fuɗɗike tournude film ko wiyete kon koyɗi woɓɓe fuɗɗo sikkude ɓe fuɗɗike feeñude waliyu koye so ari ça trompe beaucoup les gens qui sont dans les sectes yimɓe tawɓe no e feddeji mana no wadde goɗɗum no habbi feeñugol goɗɗum ma wonɓe janngude faalaɓe ɓurde woɓɓe bon automatiquement miijo ngon trompa e o tigi o sikka voilà o wontay woni waliyu ma wontay woni saykujo mawnuɗo ma o wontay woni malaikajo ma malaikajo o ngara e makko ma saykujo o ngara e makko bon finalement imo yahude andi no pooɗidirde buy e maɓɓe ko ɗo ɗoygol maɓɓe ngol bonata so ɗoygol ngol boni ɓennayi mo wirdi goɗɗum ngari feeñi e makko feeti no ɗoygol o ñawdi ɗoygol ñawletaake ɗoygol ñawletaake woɓɓe kadi na on bange ɗon yahata par ce que yaraɓe o bange ɗo bus ce sont des religieux ɓe wona religieux ɓe yaha fuɗɗo memude piiji ɗi ɓe duwaka memude visiji beere drogue ɓe sikka ɓe yiya joni goɗɗum ma ɓe wona e joni goɗɗum jiɗi ɗumaji ɗin fuɗɗo créade ka nder ngaari ka thérapie humodira e jinna humodira e ñanne wona yaye ma anda fi ɗin piiji bappa ma anda fi ɗin piiji siɗa taƴinoɓe sabu ɗum rutto attoɓe maayide ma maaya c'est des purs mensonges ko hatto jinɗa e mum c'est la thérapie ful sa heɓi ɗum ɗon a jonnete laawi ko wawata rebobinde ngani mandi par ce que fewno ɗon ko ngandi ɗin woni moƴƴinde kon cortisol moƴƴana jiiƴa maɗa ko on tuma kadi kala ka yawɗa ɓe famata nawnare won ɓe jokku on faamowo nawnare ma nde ngala hiɗa heewi tewtoke faamowo nawnare ma nde ngala ka hoore deyde donc haray ɗon ɗe gartude hannde merci Tahirou Sow Amadou Garaba merci ɓeɗen salmina kala on ƴettuɓe tammum jenti nawna seddi thérapie kala wonɓe sodde thérapie ji e junngo amen kala wonɓe men tambitade e hoore laalagal leydi ngal wontirɓe États-Unis wontirɓe France wontirɓe Belgique kala wonɓe combattude fi oɗo page yo ɓeydu lancude projet ji ɗin kala wonɓe sodde lekki ɓuuri e wi ɓuuri ko tuundi ɓanndu ma ndu no heewi tewtuɗe si ɗum ala nder ton an e docteur ngala yiɗude min haalanma si tuundi ala ka ɓanndu ma
si ƴiƴam maɗan no laaɓi, ndiyam maɗan no laaɓi, ƴi'e maɗen no laaɓi, guri mangin no laaɓi, hendu ko fofata kon ka nder jopotoje no laaɓi, an e docteur o yiidata aduna ɗiɗo fiyon ɗe kulle ka ɓurure kon bonɗe ñawdude. sa yi koye kulloy koye wonduɗe gerto e beyi e nayi no ñawa ko ɓay ko enen wondi mum, par ce que eɗen tuuni ɓuuri ko tuuɗele ɓanndu ɗum noon no waɗana ko lootata tuundi, si ɗum ɗon darike ɓuuri ndin noon heɓa doole ñaago ɗum no gasi ɓanndu ɗum no waawi ñawdande ɗum hoore mum si ndu laaɓi nawna sudi thérapie.